Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, waangalizi, waishilizi wa Comores, haini mahalani kaondo mlio. Watukufu waemasiwa, haini mahalani kaondo mlio. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kwezi watukufu, mastehi, adabu, heshima, utukufu lunambelianizo kwa leo. Kwezi watukufu, mahsus luana nyasi mko hudunga mawasiliano yanu, mko urudi myatangaza na nyimko yaishilia myaswifu hanjema au hambi oskwaleo inu mi mwananyani محمد العارف بن عبد الوهاب بن مزالي بن عبد الله وانفندالي والو حسان بن إيسا sihundana na utukufu, sihundana na usikitifu wa humgabilini usiku leo heshe ikoza shaheza jiri haruma wa mji mtukufu wa Chindini kaulo nazaliwa. Ikaundo risala iliyo haruma zenzia za masuliano itarajamlwao. Holiho mimze mshindini memengoni mwazeye wa Chindini undani na banunze ndiyo. Holiho mi mwanadamu nahusu wo wanadamu kaundo njilana haruma tabu wambao ndongoza tulavimu mana mizuki wapeti shaka jaza wa mzaze mzima wala mbaba mzima shapeti almarhum mgeje liko bahanu yaliyo nge harumara hema ye mwanama yanikubali rangu hobu hamatso hahe hatiyaje wasili Mwenyezi Mungu wa hatu hanikubali wananya hanikubali unuhuza haizo kwezi watukufu holi honde zajiri zaho wanana shwa peti nemdumshe wa peti gamjo subuti nirongo we hajiku kana omji wa Chindini haule jiji tukufu la Chindini kaonga mbeshelo marhaba wanashe wangu majournalist holi honde za jiri shenamna wazitangazao kwa tubungua omji wa Chindini kwa tubungua utukufu wa omji wa Chindini shangwa sikitishe hao ni za jiri omji Chindini zaho wana wa Chindini fardi wa zambe manayo leki journalist yewamba zembi nezimjima walaikana wa hai hawakala wa omji wa Chindini ngasi na usikitifu ngasi na tanga ngasi na msiba ngasi na hamu holiho ndize twabia za wana wa Chindini wazifanyao nano handu za peti nana leda hopeti alola
kwatswanyisa wala karitswanyisa ze fikra za hoana hatu ikaondwa zitekeleza haruma zenzia za Facebook. Wakomoro wambauka na mnduza mwana shamduka jizaya huzanayi tibombeyo la mndu wala tima hutajio ya mndu wala tima haba ya mndu komndu ya juhutajia ze mwana wapeu komndu ya juhutajia ze mwana mwihi wanawanu homijini pia ngwao ngwarubu wao ngwambao ngwafanyao ngwarendao shaka kazi turijibiza si wenye miji au siritundao emiji au simagomana wa hemiji watukufu omji wa Chindini holi honde zajiri ngo tangani haungo haruma maranga mane mwananyasi mtukufu peti ya kaujulwa ismu ya Said Ali bwana wabandovu unamjua wabandovu ya kaujulwa huana taratibu wa hahe wa hanziza ya Comores hausaidi ya Comores ya kaujulwa hemaste ya hahe ya kaujulwa homondo wa hahe ya kaujulwa homaradadi wa hahe mengoni mwanadamu wa kaujulwa harmaule mengu ikao haundiha haudungu wa hautamaduni wa Comores. Ya omji wa Chindini nuhandu zahi ni haini mdu ya mhusu vanunga sinatangala vili holi hoze damu za peti ani dona wanawashe hatu lemdumshe warudi wa mundua wa mheza wa juu ye Komoru ngemlilia wa peti mara ya bidi wusikitifu handani wusikitifu wa bidi ulono mji wa Chindini mji wa Chindini nguono wusikitifu waka mji wa Chindini leo wasuli daraja ngotoa mimea ichongezao ye Chindini ngome ye shindwa vumba ye Chindini ya prince ngovubuloiwo nayi harimoi Ngazidja ana enge Comores alikana bumbwa aka emawaratha yohumeni na emawaratha ya mwendeleo na huruma yezengeo kwa humeni yabo Chindini ulandu hajoka mji wa Hemaren mana wazaya owana wa hoa faume wa hemba jini sha ula Komoro housheni duwe nye mawaratha ya horifi zeyezi zaho wajumba hao nuwabaya hao shengei mawaratha ya horifi zeyezi za ufaume za uko humini za ubaki wa humini ya wo Chindini wajoka ngona jumbe ku na patina tinti shajoka ngona leku holiho ye mwana wa mfaume wa mwiso hazaliwa homjini Chindini ni mzadi mshindini atamwishia maskini mwanaola embabia hamba maskini amajitso ana zena saba zibidi zivumbulwa harumandongo nyitukufu shake jabidi zivumbulwa harumandongo mbungufu
yabo mji wa Chindini ngono wusikitifu wa bili huo kawana hao ngwa watswao zenguo harimoi Ngazidja mana wakati ndo ajinga do zamba shaze sultani zonsi pia zamba jini nane Ngazidjani nana nusu zamdoni so jumbe shashanyongo no jumbe msirinsini ziwala zidamu za hao fumbuni Chindini ngasina wusikitifu kabisa nezajiri umji wa Chindini kamili karjanyisa kartwanyisa zendongo ikawa na wala ndo wazifanya na banda zijiri kwezi watukufu umji wa Chindini waonana Ngazidja warenge hukuma za handani za hoe imalaho ya puha o wana wao tena hukuma mbiavwako shawarudi wa nje za yabuka ekechoko wana wanu warudi nzimandao harejeza makaulu jayala harmaze réseaux sociaux ngarjo rudi ridouble ze hukuma besi wana wala wazishia wajibi wa tena mbeseye wajibi wa warudi tena wenjeza makaulu ojumabala umji wa Chindini warudi waona na usikwaja na bojoni 3h bata unilioti parwa besa uko bunjilioni tikauzi so renseignement shamiti mruka wa Chindini ngwanenga mesure Comores wadoni para wonu safikira shawaka unurisa complément d'information umji wa Chindini waona na jana warudi tena wanana shwapeti wenjezizi wa hukuma hujumweza rengwa juzi maha ya zifungo na mali zitonchashi uhanduze mdu mshapeti warudi tena waenjeziziwa zifungo andelamba omalabu zama haya saya na mali zitonchashi abwe mijua hao izorova sha nyamuno kailo tindele lao lijoka ukaharmu mji wa Chindini mana inu marayararu ndongoje zinu zibirao harumaze réseaux sociaux zibiri handani imela hoyo maili haini dauli rema zimajana maili Allahumma rajina au dayanu tamala zibiri kadwa bili imela hoyo maili haini dauli rema zimajana maili nazifungo leo zijiri tena ambeseye ze hukuma ziduble hizo za jiri handani shaa kwa sina hajanizo mananga mjoka Chindini mengoni mwimiji ya nafasi ya uhunda mapesa hawangufu uliho siwa lozi sinu wandurabaki na tratibu ya undariali haunafasia yonde mana wakositiwe njihunu Ulaya abo mtujo wenda hala huwa mndu haromo no poshoni hatu mapesa halibi zisabala amru huwa mndu hatu mapesa poshoni halibi kwenso abili ngujo hendo barini aunde manda jina shasu wa Chindini mangana Ngazidja wakati uja wasionana alifikirie hukuma zindoaji uliho isura ya Chindini rejei imana leo wa Comores ngamlionao haditobi hatwabia shawa Comores wakaurongoa wambauka na Islamu yesa wana njema yeudwa zambi za mvunza moyo awambe sema ubekanga munawe Chindini hesura nyirwa jina hesura ya kiasilia ngamjoli samihi nizo zijirio au zajiri anu mekebuya hangu katsende nayi miukubali katsende nayi iko hatu warende nayi miukubali ukawarende nayi nana miuka tayar
wahundani na hukuma za ladhimu batazo tsongeza miuyengwa harumai ni baba hanu nikokaya na mitsileki na wakovira dingoni au mitsileki na kwamba wende wahangu ilo tibumbwa Mwenyezi Mungu yanubanizo haonsi semato bahari fulani hambajao walai karibu nami abonso hambajao hizo Mwenyezi Mungu kajanumba edilo shamfikiri kwa wahanu hadisi inaona diaspora ni Chindini Ngazidja ngwajohona na haupes ilirifikiri nana tijomba zijira rumwe mijimiraji babansi Chindini bai shaini mdungu tsokuwa kwa mwao shailirifikiriye hukuma zijohutumba mpaka ya hema na Mchindini ujurenda jazinu maudu haruma zenzia zahe ya Facebook hau kondani Mchindini na tsi haki ya zijiriu na nanyuwana nyasi wa haruma zengazi zo kumenu mija ni masiwa yomane haini mwambao nganyi na haki shake na utongeza rinjendani rijibalilie rijitia la hulia roto koma bangweni na sinanyi rikoma rengweni na sinanyi rikomi sirini na sinanyi haini bahanu roto jihunda na sinanyi karna unjia la hulia shangaromba Mwenyezi Mungu uwade ulio Chindini izajiri Chindini zitijiri tena insha Allah taala haureje ikwezi bwa Comores mji wa Chindini ngari tekelezao ze samahaza hatu hosoni mwanyi bwa Comores njokana kwa johanza ya zenayi kwa johanza ya zenayi kwa johanza ya zenayi ngamenya ni shahidi zinji zahoni sakoa na wanu wanaika ni nsomba wapeu nsomba wema shawatsoho ye mipaka imana hunu ndio mjini Marseille wanaokofanya zila reulo Comores reulo Maore reulo vonze tujoka wasili Chindini sijuziwa izjoka ujiri sieseye ni pare ni rongozo wano manatsamba mi petit batano ni saturu wakati ya kaula wa roho kajafunye matso mpaka tsendo bahanu ya kaya ndo yakaufunye matso baiko janibu yao na tuirongoza anaona na shwapeti mzaza hao hani para anambia kaharaka ushemeze sizifanya no kazi jashidwa mshapeti wajao sizifanya no kazi jashidwa ne safara leo koma na uishiro mdu shangabo nambi baizinu mbi ibe kasiri bialata basi awenge kwezi watukufu siwasaya ngari aminiu kapeti wali wa bwana wa bandovu ani saidali bwana ye mndu mwema sena mndu mwema imani ya Marseille batsanganyi hawandushi hui hauzi huizili
wamswalia Shindini, mji wa Shindini ujaya wanadamu hata kabatsi mndu akaunda mabahano wandu watukufu wahafa Shindini pia baiko mndu ahundana niletengwe la peti sasi la Mars Avril hafariki hadzikwa hata leo rimheza bojuyu bahibada rimheza bojuyu ye Comores kamili ngasi juma hulila no mumbe ya dua njema imanezi jiriu kajazi hutajia si karjazi hutajia komnuono ze video zila utsombe apeti dua njema abo peti hadzihwa nkado mbili bwa Comores mana hainia tukaujwa peti longu mjuo hainia tuwa hiya ajotangani longu mwendelo tangani kurendelo tangani sirona mmo hainia tuwa hiya mbesha fatiha longu mbesho fatiha hainia tuwa hiya momba njema za kaburini basi longu mombe njema za kaburini wana wala mbangu wafanyo na hii tena wafanya nayi bwa Comores shazembi zila Ngazidja yao rehma zinji zila wao muhanyoni hatu si wa Comores kwezi watukufu wananyasi mlo mijini bali na bali mlo haruma ule mengu kamili mlo hunu Faransani wananyasi wa heze media shimeji watu fundi watu mtukufu hatu Ashaq Jibril ngari jadidishaoni kana siwa Shindini karijajibiwa na mitsimonisani karirenge ze hukuma za hatu harumona damu karijajibiwa hata Monsieur le Cheikh Jibril kao jezinuze jiri we uhima ushemeza utsaho wanadamu watsaisamaha deja tsono mzima banu emazapeti banu peti genondo shewenji emhazie mshindini yafa nayi nana fa peti hakanemlu mshewo hakana wando jina Shindini hawaranzi hale wazawana mzaze wa Bishara Baraka na mzaze wa Benita wa Shindini mzaze wa Betina yemsalimani ya kauhisana ye Wunu siti yeyemu mkazi sha kwa jazaya shahalele wanawaka yabo ngeri jeri kazi nasmawia mzaze wa Bahia kao akamengoni mwandwashe wa peti wa njia mwidani awo mtukufu wa Jibril shimeji watu je dibye shimeji watu mana Jibril kuja Mwenyezi Mungu kajaomba uhensi mwana Shindini sha emrumshe wa mlola handani ye mshindini tibai shaye mwana mshohangu anaula mjuhu wa Abdullah Salim baba wa Sheikh Yahya bin Abdullah Salim Sheikh Yahya Moroni ya Abdullah Salim mwenyuza Sheikh Yahya ye mshindini ye mjomba wa Said Hashim bin Sultan Munyimku abo Jibril weshmejwa kairo reje Shindini tena ujuri nzizemna maana ikamwa wenzi abenge kwezi watukufu wa hatu leo ntsina zinjiza wamba ichondo tsokaya si mji wa Shindini sheitendwa shinu kadashunga mhono sheitendwa shinu shijiri kadajibiwa shetelwa shinu shijiri rirenge hukuma ikao zitumbu mpaka harumo wandu wenye ufanya shetelwa shinu ngari sikiti hao jina mnanyua Comores msikiti hao wono nyinyi msikiti hao kefasisi razapeti kefasisi
wajomba hawa baba hawa baye wahoana wenye hufanya shetendo shi abo kwezi samaha ngarsa hao kajazombea esa haturi kubali kuwana hatu wapeu na sikaja wa wanamu mana wakati wa siasa ufakuzi la hinga wa makalima kisiasa ufakuzi abukana itare hinu ne kayebukuni yarenda nayi lazima yazijue adabukali ibidi yatilwayo ye dunia pia iwazijue baetare hinu ya huwana wanu ngiyobukuni na zembi warenda wanikwa hukuma ili wazijue mana adabukali watilwayo ne dunia yonsi pia ngejo uzijua sha embabiyo kwesi ngamsaizio mza Abdullahi wa Ibura mze Mistwahi wa Safwani nowana hao na mzali wa Ibura nowana hao ze Saidu Hamada ze Muhammad Yusuf ze Tulaibi ze Amiri Hamada nowabaki msojoshinda na wasite imbabi hiyo wao ndo wajo huona ukangwatekelezao ze hukuma zinu zarengwa haruma ze réseaux sociaux hao yekawadaza ya wa amini ukaizona hamba siwambilia na minga muamini ukana wa amini uka izona hamba siwambilia sha hanulio huliho nsina mina wandu huswa wanambia ukabumhama tekeleza ze hukuma sha embabiyo siwasaizia waze watu wao na minga muamini kaizona hamba siwambilia sambilia yeshindini ilo Comores sambilia yeshindini ilo haruma Faransa sambilia yeshindini ilo haruma ulimwengu kamili na ojwa hunduma woni wakili na ni kazi zingamanya tikitekeleza heli choya wapasheo uunde mamhoshi abo kwezi watukufu ngamwendeleo na ukazakifu ikanga bonjo parweshele ya tsena ngamjorudi ndeje banu nyakati zinjimi ubira banu kanga bona ndongo watinti au ndongo ku sha mitimdo wa politiki politiki yorifanya rirambo zendabo za politiki shambe se hosoniho ngajofanye politiki mana ngasina mwana hatu siwashindini yawoni wakati mwana uwa jula mhareji na yehukubali wa ushindini yehukubali kai mshindini na ndiye mwana hatu uparwa Razida Ibrahim Abdurazak mbaye wamshinda wamkudu homjini shindini na moroni mwana uwa nisajo ulipara wakati wonga dorenge miharuma inurikaze rinje harume mabango ya ulaya ni Ngazidja rimfanyie kampanya hahe mwana huo hakubali ka yema na mshindini yema na zalwa na washindini yema na yazalwa na watukufu washindini abo hai ni sajo horipara ngajo humjibu insha Allah taala amin haufu bibwa Comores ngamzio yabo samaha ngamsaho ikatsirongo nayi ulime wakati na manyu wo karibu haku shawakati manyu yetsotsinza ulime yaboko karibu hana ulime na manyu no manyu yokajali wa ulime abenge katsiwe wakwezi samaha ngamsaho watukufu wa Comores ngamsaho wa ishilizi wa réseaux sociaux samaha ngamsaho wa mama journalisti na humbesheleani marhaba imanationo inamna matsambaza zindongo za shindini tsisikitiha shaholiho mkubali yesimu ya shindini ka ville de Chindini premier port de Comores et premier hazasaya nazasaya
na ronane haheri watukufu. Maasalamu.